Mu myaka ibarirwa muri miliyari enye na miliyoni 500 ishize nibwo mu kirere cy'isi dutuye hatangiye kugaragara ibisa n'imipira yaka umuriro bimanuka bisa n'ibigana ku isi. Nyuma y'aha abantu baje kubiha inyito zinyuranye bitewe nuko babyumvaga. Bamwe bati ni inyenyeri ziriho zihubuka, abandi bati ni ibyogajuru by'abazungu, maze bigeze mu banyarwanda ba kera babibatiza Kibonumwe. Kibonumwe nk'uko tuzita mu Rwanda, abenshi twabyirutse tuzumva ndetse bamwe tuzibonesha amaso yacu, gusa ikibazo cyari ukumenya Kibonumwe icyo ari cyo. Mu ntera y'ibirometero bisaga miliyoni 10 mu isanzure niho Kibonumwe zikomoka. Icyo kwibaza ni aha ziba ziri zihora zaka, hanyuma se bigenda bite ngo zitwinjirire mu kirere cy'isi? Izi Kibonumwe ziryohera ijisho mu gihe cyo kuzitegereza, zishobora no kuba inkomoko y'ibyago n'impanuka zikomeye mu isi. Iki gihe byo byaba byatewe n'iki? Ibi byose nibyo tugiye kugarukaho muri iki kiganiro. Jye nitwa Nuello Okoye. Iyi ni Nuello Okoye Space. Nguhaye ikaze. Meteors cyangwa se amabuye yaka umuriro azwi nka Kibonumwe ni kimwe mu bice by'urutare cyangwa ibyuma biva mu isanzure bizwi nka space debris. Hari amagambo atatu y'ingenzi akoreshwa mu gusobanura aya mabuye hashingiwe ku rugendo aba yakoze. Ijambo rya mbere ni meteoroid. Iri ni ibuye rito cyangwa se igice cy'icyuma kigenda mu isanzure. Hari kandi meteor. Uyu ni umurongo w'urumuri ugaragara mu kirere igihe ibuye dutangiriyeho rya meteoroid riba rimaze kwinjira mu kirere cy'isi, maze ubushyuhe bukaba bwinshi cyane rigatangira kwaka. Hakaba kandi irindi jambo rya meteorite. Iki ni igice cy'iribuye meteoroid kiba cyakoze urugendo kikaka kigashya ariko ntikirangire burundu, hakagira igice cyacyo kigera ku butaka bw'isi, nicyo bita meteorite. Abantu benshi bakunze kwita meteor inyenyeri iri guhubuka. Iyi meteor nk'uko twabibabwiye ni rya buye riba riri kuvuduka ku muvuduko uri hejuru, byahura n'imbaraga z'umwuka uri mu kirere bigatanga umuriro, ibuye rigatangira gukora urugendo rwaryo ariko rigurumana. Reka noneho turebere hamwe inkomoko y'aya mabuye. Aya mabuye aturuka ahantu hatatu h'ingenzi. Ahambere ni ku bwoko bw'ibibuye rutura biba mu isanzure bizwi nka asteroids. Ubu ni ubwoko bw'ibibuye binini cyane bikaba bikunze kugaragara hagati y'umubumbe wa Mars, uyu ni umubumbe wa 4 mu mibumbe igaragiye izuba, ndetse n'umubumbe wa Jupiter cyangwa Jupiter, uyu nawo ni umubumbe wa 5 muri iyi mibumbe igaragiye izuba. Iki gice giherereyemo ibi bibuye hazwi nka asteroid belt cyangwa se umukandara wa asteroid. Iyo habayeho kuba ubwoko bw'ibi bibuye bugongana birameneka bikabyara uduce duto, hanyuma utwo duce tukaba ari two twitwa meteoroids. Ahandi kandi aya mabuye yinjira mu kirere cy'isi agurumana akomoka ni ku bundi bwoko bw'amabuye manini yitwa comet cyangwa comets. Iyo komete yegereye izuba, ubushyuhe butuma irekura umukungugu n'utundi duce tw'urutare, hanyuma mu gihe isi inyuze muri uwo mukungugu hakabaho kugaragara kwa Kibonumwe nyinshi, kubera ko utu tubuye tuba twinjiye mu kirere cy'isi kuko nayo ibiriho igendera mu nzira neza imwe naho uyu mukungugu n'utubuye biba byarasigaye ubwo byarekurwaga na komete yashyushye cyane mu gihe cyayo cyo kuzenguruka izuba. Ahandi hantu aya mabuye abyara Kibonumwe aturuka ni mu gihe ibi bibuye binini bigonze hamwe muri aha hakurikira: ku kwezi cyangwa se ku mubumbe wa Mars. Iyo habayeho irigongana rikomeye by'umwihariko ry'ibibuye bya asteroid bikagwa ku kwezi cyangwa ku mubumbe wa Mars, amabuye ashobora gutaruka akajya mu isanzure. Hari make muri ayo mabuye ashobora gutaruka bikarangira ageze no ku butaka bw'isi, akitwa meteorites. Ese aya mabuye ubusanzwe abangana ate? Meteoroid cyangwa se ya mabuye twavuze aba atarinjira mu kirere cy'isi ngo atangire kwaka umuriro, abari mu byiciro bitandukanye. Harimo abari matoya cyane kurusha akabuye k'umusenyi, angana n'amabuye mato, angana n'idenesi, ndetse hakaba n'andi manini apima metero nyinshi z'ubugari. Nubwo amwe muri aya mabuye ari mato cyane, gusa ashobora gutanga urumuri rwinshi kubera umuvuduko munini abagenderaho. Reka tubirebere hamwe mu buryo bw'ingero zifatika. Meteoroid yinjira mu kirere cy'isi iri ku muvuduko ubarirwa hagati y'ibirometero 11 n'ibirometero 72 ku isegonda. Ibi ni hagati ya kilometero 40,000 n'ibihumbi 260 ku isaha. Bimwe mu bitera uyu muvuduko harimo ku isi izenguruka izuba, uko iribuye ubwaryo rizenguruka izuba, ndetse n'icyerekezo iribuye ririmo ugereranyije n'ikisi irimo. Nk'uko twari twabigarutseho, aya mabuye yamaze kwinjira mu kirere cy'isi, umuvuduko wayo n'imbaraga z'umwuka iyo bihuye bitangira gutanga urumuri, iribuye rikamanuka ryaka rigurumana. Bigenda biti: iribuye rya meteoroid mu kumanuka kwaryo risa n'irikanda cyane umwuka uri imbere mu nzira riri kunyuramo. Uwo mwuka ugira ubushyuhe bukabije ugatanga urumuri, hakanabaho kandi gushonga ndetse no gushya ku gice cy'inyuma cy'iribuye, ibyitwa ablation. Ibi nibyo bituma tubona umurongo w'urumuri mu kirere, imbere yawo ku mutwe hasa n'ahari umupira nawe uri kugurumana. Ni rya buye riba riri gusiga umuriro inyuma aho riturutse. Aya mabuye ari nayo abyara za Kibonumwe dutangira kuyabona akiri ku ntera ya kure
mu kirere cy'isi. Iyo iri buye rimanutse rimaze kwinjira mu kirere cy'isi rikagera ku ntera y'ibirometero 120 uvuye ku butaka bw'iyi si, dutangira kubona urumuri rwaryo. Rirushaho kumurika cyane cyangwa se kugaragara cyane iyo rimaze kugera ku ntera ibarirwa hagati y'ibirometero 80 n'ibirometero 100. Naho amaso y'abari ku isi akunze kuzibura cyangwa se abazibonaga bakazibura zigeze hagati ya kilometero 70 na kilometero 80. Aha ni muri cya gihe umuntu akubwira ati dore Kibonumwe, wahindura umusaya wajya kuyireba akakubwira ati yamaze kubura. Aya ni amabuye agenda yinjira mu kirere cy'isi ku bwinshi, amamiliyoni n'amamiliyoni buri munsi. Ariko se aya mabuye kuki atari menshi muri yo agera ku butaka bw'iyi si? Impamvu ya mbere ni uko amenshi muri aya mabuye ari mato cyane. Ibi bituma ashirira mu kirere muri rwa rugendo rwo kugenda yaka, maze hagasigara umukungugu. Buri munsi miliyoni nyinshi z'aya mabuye zinjira mu kirere cy'isi, ariko hafi ya yose agashirira mu kirere nta na rimwe rigeze ku butaka. Aya mabuye yamaze kwinjira mu kirere cy'isi mu rugendo rwayo akaka, ariko bikarangira hari igice cy'iribuye kidahiye ngo kirangire, bikarangira kikubise ku butaka bw'isi, cyitwa meteorite. Izi nazo abahanga bazigabanya mu byiciro bitatu by'ingenzi. Icyiciro cya mbere ni stone meteorites, cyangwa se agizwe n'ibuye muri kamere yayo. Izi ziba ari nyinshi cyane kuko zigize hafi 94% y'andi mabuye yose y'ubu bwoko. Akenshi aya mabuye aba asa n'amabuye y'aha ku isi. Hari kandi ubundi bwoko bwitwa iron meteorites. Ubu nabwo ni ubwoko bw'aya mabuye ariko buba bugizwe n'icyuma. By'umwihariko muri yo haba hagaragaramo ibinyabutabire bibiri by'ingenzi, iron ndetse na nickel. Aya mabuye nayo aba aremereye cyane kandi akenshi akaba aturuka mu mutima wa asteroids. Ni ukuvuga mu gihe bya bibuye rutura biba mu isanzure biba bisekuranye, intimatima zabyo nizo ziba zatumutse, hanyuma zikinjira mu kirere cy'isi zikaka, bikarangira hari ibice byazo bigeze ku butaka bidashize. Hari ubundi bwoko bw'aya mabuye bwa gatatu bwitwa stone iron meteorites. Aya mabuye ni make cyane, akaba agizwe n'icyuma, by'umwihariko ibinyabutabire bibiri by'ingenzi, iron na nickel. Gusa nanone muri iki cyiciro cy'aya mabuye harimo n'abagizwe n'ibuye muri karemano yayo. Hari igihe kijya kibaho ubu bwoko bw'aya mabuye bukinjira mu kirere cy'iyi si ku bwinshi, ibyo wagereranya n'imvura y'aya mabuye. Muri icyo gihe aya mabuye agaragara asa n'aturuka ahantu hamwe ahitwa radiant, ikindi kandi akagaragara nk'agenda aringaniye. Reka turebere hamwe igihe bikunze kuberaho ndetse n'amazina biba byitwa. Hari iyitwa Perseids, ikunda kuba mu kwezi kwa munani. Hakaba kandi iyitwa Leonids, iyi nayo ikaba ikunze kuba mu kwezi kwa 11. Hari indi yitwa Geminids, iyi ikunze kuba mu kwezi kwa 12. Hakanabaho kandi iyitwa Quadrantids, iyi ikaba ikunze kuba mu kwezi kwa mbere, ndetse n'iyitwa Orionids, iyi ikaba iba mu kwezi kwa 10. Muri make ibi ni ibihe by'ingenzi bikunze kuberamo kiriya gikorwa cyo kwinjira mu kirere cy'iyi si bikozwe n'ariya mabuye, akinjira ku bwinshi agaragara nk'aturutse hamwe kandi agenda aringaniye. Mu yandi magambo babyita imvura y'ubu bwoko bw'aya mabuye. Aya mabuye kandi tugarutse mu buryo akoramo urugendo rwayo, nabyo bituma tuyagabanya mu byiciro bibiri. Icyiciro cya mbere ni fireball. Iri ni ibuye ryamanutse rifite urumuri rwinshi, rikagenda risiga n'umurongo umurika ariko by'igihe gito. Ikindi kandi iri buye ntirishya ryose ngo rirangire, hasigara igice cyaryo kikagera ku butaka kikitwa meteorite. Naho ubundi bwoko bwa kabiri bw'aya mabuye hashingiwe ku buryo akora urugendo ni ubwitwa bolide. Iri naryo ni ibuye riba ryamanutse ryaka, ariko ryagera mu kirere hakabaho guturika kwaryo. Ibi biba byatewe no kwiyongera k'umuvuduko waryo, nabyo byongera ubushyuhe bw'umwuka urikikije. Iki gihe iri buye rirasandara maze rikarekura ingufu nyinshi. Ibi bishobora gutera urusaku rukomeye ndetse rwumvikanira kure. Reka turebere hamwe ubwoko bw'aya mabuye bwiyesuye ku butaka bw'isi bwamenyekanye cyane. Mu mwaka wa 2013 mu mujyi witwa Chelyabinsk uherereye mu gihugu cy'Uburusiya, iri buye ryinjiye mu kirere cyaho hari kwa 15 z'ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka wa 2013. Ryari rifite ubwaguke bwa metero hafi 20, rikaba ryaraturikiye ku butumburuke bwa kilometero zibarirwa muri 30 mu kirere hejuru y'ubutaka. Ryarekuye ingufu zihambaye, umuvumba w'iri turika ukaba warangije inyubako ibihumbi kandi ukomeretsa abantu barenga 1000, cyane cyane bitewe n'ibirahure byamenetse. Ikindi gihe cyabereyeho iyi mpanuka y'ubu bwoko bw'amabuye hari mu mwaka wa 1908 ahitwa Tunguska, hakaba ari muri Siberia, muri kimwe mu bice bigize igihugu cy'Uburusiya. Byabaye ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka wa 1908. Ikintu kinini cyaturikiye mu kirere hejuru y'iki gice cya Siberia kirandura ishyamba rinini ryari rifite ubuso bubarirwa kuri kilometero kari 2000, ariko nticyahacukura umwobo munini. Abahanga benshi bemeza ko icyo kintu cyari asteroid cyangwa se bwa bwoko bw'ibibuye rutura, cyangwa se kikaba ubundi bwoko bw'amabuye nayo agaragara mu isanzure azwi nka comets. Aya mabuye
hashingiwe ku byatangajwe n'abashakashatsi bagiye babona yabashije kugera ku butaka bw'isi, bemeza ko agenda agaragara mu mabara atandukanye bitewe n'ibiyagize. Urugero, hari amabuye y'ubu bwoko agera ku isi afite ibara ry'icyatsi kibisi. Ibi biterwa nuko muri aya mabuye bimwe mu biyagize haba harimo ikinyabutabire cya niko ndetse na magnesium. Rimwe na rimwe bikaba byanaterwa n'umwuka wa oxygen. Aya mabuye kandi ashobora kugira ibara ry'umuhondo. Ibi nabyo bikaba bituruka ku kinyabutabire cya iron cyangwa sodium. Anagira ibara ry'ubururu, nabyo bituruka ku kinyabutabire cya magnesium cyangwa se ubushyuhe bwinshi aba yahuriye nabwo mu kirere mu gihe cy'urugendo. Ashobora kandi nanone kugira ibara ry'umutuku bitewe n'ikinyabutabire cya nitrogen ndetse na oxygen zo hejuru mu kirere. Gusa kandi bijya bibaho ko ubu bwoko bw'iribuye rishobora kugira amabara menshi icyarimwe. Aya mabuye igihe ryagwa ari rinini rishobora guteza imyobo minini izwi nka craters, imitingito, imivumba y'umuyaga ikomeye, inkongi z'umuriro, imyuzure by'umwihariko iyo ryaguye mu nyanja, ndetse n'umukungugu mwinshi ushobora guhindura ikirere. Abahanga bemeza ko imwe mu ngaruka zikomeye zabayeho ari iyatumye inyamaswa za dinosaurs n'ibindi binyabuzima bicika mu isi, bikaba byarabayeho mu myaka ibarirwa muri miliyoni 66 ishize. Si bibi gusa kuko aya mabuye afite n'akamaro. Aya mabuye yifashishwa n'abahanga mu gusobanukirwa uko isanzure ryavutse hafi mu myaka miliyari 4 na miliyoni 600 ishize. Bibafasha kandi gusobanukirwa ibigize ubwoko bwa bya bibuye rutura bya asteroids. Binabafasha kumenya uko imibumbe yaremwe, amateka y'amazi n'ibinyabuzima by'ibanze byo mu isanzure. Ikindi kandi binabafasha kumenya imiterere y'ibintu bimwe na bimwe mbere y'uko isi ibaho. Ndagushimiye cyane wowe wahisemo kubana nanjye muri iki kiganiro. Icya none naha ngisoreje. Nge nitwa Nuello Okoye. Iyi ni Nuello Okoye Space. Imana ibarinde.